Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Mini khairokma habjakma paiflaya. Tinini shal ozora. Belai special. Tangai. Baithang kaito romani. Ozora erenya. Kaito hamari klaimani se. Nengkethang tini. Obon nini phanbaya. Baithang kaito nono khairogoi kethang tolmani Bagwi se. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrangdi. Tongthokdi. Tangai. Tini kaitor. Yes, tini kaitor. Nono kibia yakaria. Ano kibia yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. Hadi. Tini kaitor sung lob layan. Bomusung zago sung lob thang bono. Bomusung zago sung bono hambai rathang. Hallelujah. Oh shakathala rima kara boste kere. Hallelujah. Oh raba 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 shite rima kara bala raba khayar moste kere. Rita kore mokori nathala ribaste kere. Thank you, Lord. Need presence of enough. Your grace is enough. Your leading, your love is enough, Lord. Submit kayo nintan you, Lord. Ozora nini silo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shakathala rimaste kere. Yes, yes. सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. Hallelujah. Khasrangdi. Tongthokdi. सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. महिमा हो तेरी. महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Alpha, the life of Isaac, the fight on it, the Yagulo Nainero, Brony Shakawo, Nini Tikatana Salsa, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kawitan Polahamia, get out. Mokaluja Klaitan Polahamia, get out. Buziria Klaitan Polahamia, get out. Hallelujah. Anointing. Yes, a buzim anointing. Hallelujah. I declare Jisu Khristoni Mumbai. Amen. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Tongkhe Church. Nung belai special se. Swngcharni Borok nono reject klaimano. Are nung sabo ning nono siniangi tongi mano. But Swngcharni Borok nono sudah sinia doesn't matter. Kaito nono siniwo. Bini mokolo nung katharse, bini mokolo nung kahamse, bini mokolo nung mazra kreise. Ephesians chapter 1 verse 4 belai serai seiza. Swngchar se seram jagyako afrono kaito ni mokolo nung kathar, nung kaham te mazra krei. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mahima oh teri. Mahima. Yes. LOBMUNG jogo. Kaito simisi. LOBMUNG jogo Jisu Kristo simisi. Hallelujah. Oh hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Yeshu. Yeshu. Hallelujah. Yes, tu hi hai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Shakatala Rima Karaboste Kere. I pray the blood of Christ, Lord. Oh, hallelujah. The night on Abraham Shakang Nintik Tanasaro, Lord. Folani Mokal and Fioridi. Konzo Kukran. Nani Bagin brother ready Clyde, Lord. Hallelujah. Nini Kogno. Yasakani Sunani Bagayafa. Afan ready Clyde. Hallelujah. Jisu Nintik Tanan Sarsawiro. Oh, hallelujah. Oh, Rata Karabasteki. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Church tong thok zakda. Khasrang zakda. Gano Bible nadi. Reading di. Kaito bless klanya thangi tong. Kaito nor katal ke appreciate na thangi tong. Kaito kusum sarana kaito ya. Kaito fresh sarana kaito se. Jini babu kaham se bo. Hallelujah. Praise the Lord. Nang Zephyr kaito na submit klainai. Soitan kebeng zaknai. Nini Bisingtwi nai. Tamu samung nang klanya na itong. Boron nang appreciate na itong. Kaito no siya fadi. Submit klanya nini planning no. Nini samung no. Everything will be good. Hallelujah. Abo gudo sibi batagala excellent nai. Nini bukung ni kok by ken nang sirigi sanai. Ani kaito na hamari klaika. Ani kaito subama may ang hamsa zang. Ang kathang bini zari se. Nang sanai sirigi. Tani himala kaito ni hamsak ma. Pai playa zatseabo. This is unconditional. This is not a like human love. Condition gananya mo. This is God kind of love. Hallelujah. Oh, Shakatala Rima Karabasti Kiri. Don't to be church. Katalia Prisharana Sangitong Kaison no. Himna ni bagay reading di. Ya Prishana bagay reading di. Hallelujah. Piaba aya pritay nini liya. Nini ng Jisu Kristo siyaray. Aya priyos ng siyari. Hallelujah. Sekarang himgra ngai Jisu Kristo se. Bono follow kladi. Bono rutadi. Bini passing focus kladi. Yang tanah di. Secure kerai sengsaro. Homonino kiri laimani. Sundromani abu simi se kuplong. But kaito tam tong kaksang ma tong tokma. I like the security protection beba kuplong. Hallelujah. Oh, Ratha Karamaste Kere. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, tu hi hai Prabhu. Tu hi hai mere Yeshu. Yes, yes. Yes, tere siva na hoga koi. Hallelujah. Jisu ni mungbai. Kathai kathangongo. Jisu ni mungbai. Everything is possible. Hallelujah. Nung se om mungbai ke ya prishana bagere da. Zukna habai sengsara kaisa mungno ya farzago am mung kan Jisu ni mung. If you're ready to walk with Jesus, everything will be right to you. Hallelujah. Oh, Shakatala Ramaste Kiri. Aha. Yes. Nang tamu Kristo bay tansan zaken ke. Tamu nang akatalo sab bay ke hanke. Nini Bisingtwi kaham simi nukjak sinai. Hamari gana kok simi songkhor sinai. Hamzak mung gana kok simi songkhor sinai. Kethamong simi nukjaknai. Bwsak ni phan bay nang yapri sheketa mung nai. Ara kethamong krei. Ara walai mung khamai mung kasrelai mung nasrelai mung. Abu simi koplo. But Kristo yapri shemani Kristo bay tongmani ara hamzak mung simi se.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, yes. Church reading ni nini gara Bible nani. Kai to tini ketal ke purna thangi tong. Kai to non tini ya pana thangi tong ketal ya pri. Ketal fan. Tangi himale. Ela maga belai serai sija. Isaiah. Hallelujah. Chapter 40 verse 29. Tamuni sija garo. Belai serai sija. Kai to pan kri rong pan ro. Kebel rong kerak layu. Neng se pan mana bagi mono musuh. Kebel ngi to mono kerak na mono musuh. Kai to no kerak khanya musuh jago. Hallelujah. Oh, hallelujah. Na 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 na. La 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 la. La la la. Na 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 na. Hallelujah. Oh, shatara makara poste kiri. Afadin thani sabit kayo zora. Furnai ka hamnang se Holy Spirit. Subanai ka hamnang se. Submit kay nin thani wazora no. The time is yours. Lord, the time is yours. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pari. Kay toro kuplong layan. Kay to ni ko kuplong layan. Jini kay toro sunu kibia. Sunu yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. Kesen ke tonanin bagi kay toro sunu sunamya. Kitung ke tongani bagi kay toro sunu sunamya. Keplai ke. Hukum renai. Order klainai. Raja ni besar raskumar hai ke tona bagi se kay toro sunu sunamo. Hallelujah. Praise the Lord. Neng ereng liya. Neng belai ke no. Sak nim pan ba himani bagai. Kisahkan neng sundro masa jago. Kisahkan neng kiri jago. Ya prishana bagi pan maya neng ungu. Tangai nini pan maya neng himnari nayo. Neng mano ang mano hongga ke Jisu Kristo pai kruso thipanya nangla kamu. Neng mano ang mano hongga ke Jisu ni bahan sekak zakna nangla kamu. Neng manya. Ang manya. Sengke khoroksa manya. O bwsak manya. Abuni bagino. Baitang Jisu Kristo pai nani nangka. Bokok namani bai. Nini bokaha mengka. Ani bokaha mengka. Bini bahan sekak zak mani bai. Nini bahamya hamri rizaka. Ani bahamya hamri rizaka. Bobai tansang mani bai. Neng bokketaleng pika. Ang bokketaleng pika. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Kristo. Yes. Neng bokha bai ke poito klai subrai hini goshi mani bai. Neng mo sheleng liya tabuk. Ang mo sheleng liya. Neng mo kaito ni busa. Ang mo kaito ni busa. Neng mo sungsan ni liya. Ang mo sungsan ni liya. Neng mo sukna haning manka. Ang mo sukna haning manka. Molbrum ni lang man nini bongka. Ani bongka. Because of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Just super sungsari gyan ganang borokundi. Ani thiplaya langma ani ingka ni kya usanani pan kray. Khoroksa ke khoroksa ni fan kray. Je ang thiplaya langma mangka. Ani sampoti bai. Ani gyan bai. Ang teitus thilia. Ang kethangse hene. Goshi manai ke khoroksa thani pan kray. But je borok Jisu Kristo bai thansang nai. Je borok Jisu Kristo no bakha bai poito khlai nai. Bono kuthunyo mesene kethangai basa honai. Bakha bai ke poito khlai nai. Jisu nangani subrai hini je goshi nai. Bo simise okogno sirik sirigai pan thonai. Te belai ke confident ke kom ke sawi manai. Ani langma molbrum ni bagi engka theimung krika Kristo bai thansangai borok ketal engka okogno sawi manai. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Kabang ma kaham samung osung sara tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Asamurong no sungtam khlainai. Okay. Tangai sengsar side boss sotori bagi boss ni bagi matong nai ble. Khlaidik no problem. But logi sab tong nang nai. Jisu Kristo tong nang nai. Hallelujah. Tagi hin male Kristo bai thansang ma bai se borok ketalo. Kristo bai thansang ma bai se kaham borok ongo. Hallelujah. Bono subrai hini goshima bai se mathangzak mongo sok payu. Hallelujah. Tini kema borok bemar hini kengai tong layo. A bemar already hamri rizak se piaba Jisu ni bahan sekak zakmani bai hamka hini goshia. Sasa saya. Hallelujah. Praise the Lord. Shadi goshi shidi. Tang himale nini buko ko pam tongo.
neng khoroksa sungna sraye dong sole khalayo but bukugo kaham sawoi nini langmani bagi neng kaham ke as azia o bukuk walanya bagiya o bukuk kebno naslena bagiya o bukuk kebno hamya sana bagiya o bukuk kebno kutukna bagiya kebno hamya phasingo talangna bagiya o bukuk tamo hallelujah kaham sanani bagisi praise the Lord o shaka thalari makara pusti kiri kasrangdi khatong thokdi jini kaitor sunu kibiya jini kaitor sunu yakariya bosune belai ke hamjago abuni bagai naikol fly mang notong oh rata khara pusti kiri hallelujah praise the Lord tong thok sukdi nono bo srapsani bagai phani yakargla mera 100 tongmani hinisau tamungka masa kamai thangka nisau Jepro masa kamai thangka malik tam khlaikia ama sana naitoknani bagai ha korongteng ha sukungteng ha pongongteng thangka watainya watai hunliya satungna satung hunliya kostona kosto hunliya tektona tekto hunliya thangka amera masana naitoknani bagai hallelujah praise the Lord Jepro naitogi manka belai tong thok jaka te bangra saka rujuina khanisau mera na saka nang tei himna nanglia angsi nini bagi himsinai a mera naituk phani abo te kebuya Jisu Kristo se a kmai tongnai mera masa abo te kebuya abo nang angse nang ang tini kmai tongmani but Jisu Kristo naituk phaika naitugui singno bini bangra saka rujuina kha te tabuk obono sawi tongo himsidi tabuk ani bangra saka tongoi te neng ya prishana nanglia angsi ni nengi himsinai neng o himao se himsidi angsi ni nengi khlai sinai o khlaimao se neng poito khlaidi obono se neng asa sidi obono se neng depend khlai sidi te ni baithang effort no nanglia neng cost khlanya nanglia neng te atek to thangna nanglia ni nengi ang bahan sikak zaka ni nengi ang khti musu zaka ni nengi ang lasimung zaka ni nengi ang thimung rozuka ni nengi ang krosaka thangka ni nengi thika ni nengi thangi basaka tabok ang thangi basa male neng mo thangka ni Jisu declare ka hallelujah kesam kerika it is finished ni saka bipring sapana kerika hallelujah je sumsok already kerika je tekto already kerika je hamya already kerika bebhag no Jisu Kristo cross sakawo bini sakawo rozoi pebika abon nang haine hai logi tinya ta thangpidi shadi kerika hallelujah nang delin ang sikok ang hamya ang sumsok ang sujani gosiung keba nang se gosiung keba nang aro klai tonglang diba Jisu Kristo kok khnamani bang kahamangka bini baham sekak zakmani bai ani hamya hamka ang tabu excellent healthy se te bobai thansangi borok ka talangka bigra bo ong phaika abo bai ang gnang ka nei nang gosi uya preshamani bai nang excellent position tonglag diba hallelujah praise the Lord Peter tam tongmani Jisuno reject khlainai khoroksa sagri tongmani khoroksa disciple tongmani hallelujah oh hallelujah Jisuni sagri Peter piaba tamungka Jisuno reject khlaika why shaya why niya why tham reject khlaika tangai Jisubai tongo bini kok tongo piaba subanai phola kreini bagi hallelujah praise the Lord tini kuma borok niji Jisu azina nailayo nang Jisu mungsasak aji de manoba Bishigo tangai phola sa nini suba wi azinai nono kuplong khlainai nang mano hongkang keba Jisu phanyan nangla khamu nini gya nini buddhi ba ya prishema ba perfection sogi hongkang ke nangla khamu ble Peter abono kaise great example bo Jisu ba tongo bini sagrisi bo Jisu ni sagrisi bo tangi Jisu no reject khlai because Jisu Khristoni sagri in phaika Hakaba Jisu Kristo no kokna phaika abo banya je slai jak pung phaine abo haya logi subanai nango asubanai sabo abongka Kristo ni phola se jefro Kristo ni phola nono subabui nono lead klainai afro tamungnai perfection kaham alaida hamari abo simisio nokjaknai je Peter Jisu no reject klaika a Peter belai keno phola no receive klaimani yaglo phan kotor ko ya prisheka Faidi Peter by John beautiful gate tike a nok tharo surina bagai thangi tongpuro kaituni kok sana bagai kaitono lobna bagai thangi tongpuro tamungkha faidi sing abo nailayane Acts chapter 3 Samung chapter 3 sing jotono khulok layane hallelujah
Praise the Lord. Samung chapter 3, verse 1. Tam sijak tong di. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service ni sao. Tinta somani suri mung kaisa panda tong mani. Abuni bagai Peter by John thanglai tong mani. At tinta somani sarit ni at tinta somani suri mung panda ni bagai. Hallelujah. Tamungka tuo as they approach the temple as a suri mung tayo borok thangi tong lai pro habna nai tong lai pro. Okay, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put beside the temple gate, the one called the beautiful gate nisau, so he could beg from the people going into the temple nisau. Tamo binnog ni borok aze asai frun simi yakung yang manya oke zungza nogo te kuno samung kre bini. Tamo khlakya je daily no ruzu lai as a noctani gate, beautiful gate buskango ke bono asuk ri klangi thango. Noga haino ligla klai tongmani salai oro ligla ke klai rang aji khangke rang kisale manana bla hne rang aji thung bikha bir thung hne bini nokni borok mono o beautiful gate buskango klangi thango. Abo hake bikha biri sanai tongmani jorawano rang sanai tongmani jorawano Peter by John thangi tongmani alamati. Hallelujah. Praise the Lord. Jeffro, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter by John agait Jeffro habnani naitongo afro tamuklakya rang kisasak anak kelang zabaidi. Henai bo shanka Peter by John no. Okay. Hallelujah. Tamukanadi forong Peter and John looked at him instantly, and Peter said, "Look at us." Okay. Jeffro Peter by John no rang sanka kelang zabai diano khaidok zabai diano ne rang sani tongma jorawo Peter abono khanaka rang san mano, so Peter saka look at nasik di sini pasingo, look at us ni saka nasik di sini pasingo. Afro ke belai khatung khaja ke bon nasik ani so the lamb looked at eagerly expecting some money. Oh nasik di hengkaba tinile ang rang mojoma marak sinai o borok khorok ni aro hnoi melai tong thok zaka asai frun simi yakuk yang manya. Peter by John kebo koksa salai kere thangi saikeble rang samja kangkeba Peter by John tam saka nasik dik sini phasing nasik dik yakuk yak manya belai khatung khajangka belai expect like a tinile ang o borok khorok ni aro mungsasuk man sinai mungsasuk anak kelang sinai hinai tong thok zaka. Okay, tam saka afro Peter. Verse 5 ni pore verse 6. But Peter said, I don't have any silver or gold for you. Ani thaniwo rupai bokri. Ani thaniwo rangsak bokri. Ani thaniwo rang khoksa pan kri hini Peter saka. Hallelujah. Praise the Lord. Ebon pertamka, but I will give you ni saka. But kintu piabat tini ang manu kelang nai hini saubo. Ani thaniwo rupai belap kaisa bokri. Ani thani rangsak belap kaisa bokri. Rang khoksa pan kri. Piaba ang manu tini kelang nai. I will hini sau. Hallelujah. I will give you. Tamno what I have. Ani thani je tong mani abon manu tini kelang nai hini sau. Hallelujah. Praise the Lord. Ani thani rangsak bokri. Ani thani rupai bokri. Ani thani rang khoksa bokri. Piaba ani thani je tong mani abo tini nono kelangai thana hini Peter saka. Belai confident ke. Hallelujah. Maybe as a borok belai keno khatung khaja bongja kana plus rang kribo hono rupai kribo hono rangsa kribo hono tamno bo kelangna na hinai bo belai keno sungmung bo asai jakana bo khawo. Hallelujah. Praise the Lord. Tamon khana jabuni pore. In the name of Jesus Christ the Nazareth. Peter khorang khlaika kotorke. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Jisu ni mungbaike Nazareth ni Jisu ni mungbaike keplai Jisu ni mungbaike tamsaka get up and walk ni saka basadik te himsidik ni saka. Hallelujah. Praise the Lord. Bini problem rangya bini problem mungsaseng nangi tongone sompotia bini problem tamo asai prun simisi yakung yak manya. So Peter saimano bini bagai tamo nangso abuni bagai no tamsaka get up
and walk knisaka. Hallelujah. Praise the Lord. Basa sidik te hindi knisaka. Tamni mungbai Jisu Khristoni mungbai. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Khristoni Nazareth ni a Jisu Khristoni mungbai ke sakatam ni a yakung yak banya no. Get up. Basa dik te himsidik knisaka. Hallelujah. Oh shaka thala rimasteki. Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened in his soul. Hallelujah. Praise the Lord. Peter bini yagra yagba ke romka te subaka basanani bagay pungsaka basaka bini yakung yagmanya akokoy mokoy ngitong mani instantly healed ka logi no raka logi no himka. Hallelujah. As I furnish Mr. yakung yagmanya. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Christo at 38 years yakung yagmanya no hamraka. Piab o hamranai obo Jisuya obo Peter say sabuni mungbai hamraka Jisuni mungbai ka hamraka nini thani wo omung tongo nini thani wo omung tongo yes sukna habai o sungsar kaisha mungno ya farjago amung unka Jisuni mung. Hallelujah. Tomung nang phola ba yapri shaka hamke tomong nang phola ba ni tui dul jagi tongo hke Nini Bisingtwi bo obo hai samung khlai jaknai kaitoni mung lobjaknai jat. Hallelujah. Praise the Lord. Nang saksana ordinary moneta khlai sidi nini yago hamari tongo nini bukhoga hamari tongo nini yapri wo hamari tongo nini lifestyle hamari tongo nini himma wo hamari tongo nini sampli wo hamari tongo nini dehera hamari tongo tang himale obusak ni malik sabo Jisu Christo se nang je busak tui tongo obusak sabuni mondir kaitoni mondir se nang saksana ereng moneta klaside nang saksana sugya moneta klaside angle mangla khni nang moneta klaside obo te obo hake wan sugnani zoraya tangi hinmale Jisu Christo nini bagi bothika ani bagi bothika Jisu Christo Swngcharni joto borokni bagin thika bini thima bai nini ani sumsok nakarjaka. Hallelujah. Bini bahan sekak jamani nini ani hamya hamka te bo kthino mesani kthang basa mani bai nang bo kthang ke to guri sok pakya te bo Pentecost ni salo ya farmani a loklai mani phola nini bagibo ani bagibo tomungno nini bukhani doglan nang phyoge reke bobo nang bai tong phainai bobo nang bai sa phainai. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 21 belai sarai sijak tomungno khoroksa se doglam bo mano khnawi phyoge reke a doglam bo phyokjak hanke tam habnai Khristoni phala nini bisonga habnai nangmanya tongnai nangmanya sanai nono suba plai mangna tongnai. Hallelujah. Oh shaka thala rima khara bostiki. Oh hallelujah. Hallelujah. Tongthokdi khasrangdi nang nini phanno saime nyangma bagise soitan nini thani phai mosa phayo nang je kaitoni bosa nang bai thang siangi tongmani bagise soitan nono phemrok phayo nang erenglia nang kaitoni bosa se. Agibo nang kaitoni busa tinibo nang kaitoni busa khanabo nang kaitoni busa nini sinimung tai salai jagya borok ni sinimung kun nini tai salai jagya borok kaitoni busa no o borok khanjaknai se ani kaitor yabo ang bono sinia ang niji no ungo kaitor nangya ang himkyang keno ang yapri sakeno ani ichha moteno ani ajima baino ang ungo hni borok khanmani bagi se kaitor samung khlai manya ungo sadik ang manya ani Jisu mano ang manya ani kaitor mano. Hallelujah. Tini ang yak bupray tongmani kaito zarise. Ang tini kok sai tongmani kaito zarise. Nukmani kaito zarise. Bekhanai kaham, deher kaham, samung kaham masai tongmani samung khlai ma tongmani kaito zarise. Ani kaisa pani effort kare because of God, because of Lord Jesus Christ. Sadi nini bukok bai. Goshinani siangdi nini hini kaisa pan ta khlai di bebak kaito ni mangse. Hallelujah. Praise the Lord. Nengka senamjak, angka senamjak, sengsar kaitor be senamjak. Hake nini bagi bobo torko, o senamjak bwsak da torko, na o senamjak sengsar da torko, na senamnai kaitor da torko, bobo nini bagi important kok tabuk saiman sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kebang borok, o senamjak no torzagi tonglayo, o senamjak bwsak no torzagi tonglayo, o menamai thangnai jat bwsak no torzagi tonglayo, o sognai jat bwsak no torzagi tonglayo. Hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah. Kaitor mungsimisu kusuk lobjak teng. Nini bwsak sogui thanai jatse nini bwsak manamui thanai jatse nini bwsak komori thanai jatse o bwsak hadoli baise senamjago o senamjak bwsak no tuiba nangtanga se kungsugui tong o senamjak bwsak no tuiba nangtanga se khom ungjagui tong senamnai kaito no tuise khom ungdi senamnai kaito no tuise tong thokdi tangi himale bonnono khibia bonnono yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. Nang tomon kebelangi tongke pan kaito nana su painai. Nang tomon pan nango ke pan kaito nana painai. Nang kebelangi tongke gerak bonono khlainai.
Hallelujah. Bonono kibia, bonono yakaria. Takir di nisau. Do not afraid nisau. Takir di nisau. Ang nini kaito ni logi tonggo nisau. Yes. Nono hamzak na kaito ni logi tonggo. Oh shakatalare makara bos dikir. Hallelujah. Hallelujah. 아무리 bagay solution. Kaito na ro simis tonggo. Nang sa sikpa na sungsaro solution na itugdi. Nothing you will get. 뭉샤포는 능만야 선함 잡고는 되는 solution 리만야 선함 나이샤스 solution 리마노 할렐루야 praise the Lord 할렐루야 능 선함 잡듯이 선함 잡 성사로 능 solution 나이되고 있던 거 함께 nothing you will get 선함 나이샤스 미세 solution 리마노 선함 나이샤스 미세 베박 너는 야파리 리마노 할렐루야 praise the Lord 아버님 바기노 능 부팡어 똥강게 능 부타이 타이나이 부바르반나이 발라이 험험 그 똥나이 neng bopang ba se lenden kre a bopang te ke boya Jisu Christos se neng Jisu Christos ba se lenden kre hingkang ke neng bedek saisung neng bahai ke batai thai nai neng bedek saisung bahai ke neng ha blai ganang ke tongi manai bobar ganang ke neng tongi manai no manya neng bopang ba kereng zak na nangai a bopang te ke boya bu Jisu Christos se hallelujah praise the Lord neng bedek te bahai ke asuk pan ponogi man bahai ke angmano hne neng saiman bopang bai kereng zak hangke simise nini thani blai tongnai bobar tongnai buthai tongnai jepro buthai tongnai afur nang saroi mannai hallelujah praise the Lord mungsa kri buksa sasung a bedek nang tam khlai mannai buthai thangnai komori thangnai tini borok obahai nang itongo kaitono yakare bini samungno torjag itongo hallelujah jesukpano samung kotorongni kaitoni slai kotorongi manya jesukpano nang gian grang de nang kaito ni selai saka ngimanya nang senamzak no tongnai dini ani dai to tamo kaito ni mungno kusu khlai nani se kaito ni mungno lob nani se kaito hambai re nani se kaito obon musung zako hallelujah praise the Lord naidi tamo ni singka ka bemar bai mang kuplong borok rok tamo hongke oba hai problem po problem solution already ya phari rozak hai pano o solution no salsa pano goshigla ha Mia manmani chakri no kasau ang oba hai posto sakri klayu Mia manmani business sao ang oba hai business klayu Mia manmani kabang samon ang oba hai samon klayu ge 2000 boson islai sekang Jisu no hamre reka ani Jisu hamre reka ni okong no lentani saya sadik First Peter 2:24 belai serai sijak Jisu ni kesabai berak hamya hamre rezaka haken nini bukhok nang gos-gosia Jisu ni kesabai ang hamka hamsuka hanai okong no ke tangi sanani bagi bukhok hilik jagi to tangi nang nung yakko sengsani kong no ka asik ko do ke sawiman Jisu hamre remani ko Jisu ka ham klai remani kong no ke tangi nini bukhok ti ongkhoria sadik ani Jisu cross saka thimani bai bini bahan sekak jakmani bai ani hamya hamka hallelujah praise the Lord nang kolam ti khiklai yes ajinai Piaba agnang constantly nini thani bufro tongai jepro nung saimanai Jisu Kristo rajani bwsak kaito ni bwsapano rangsak ni noga asai phailia ruk phani noga asai phailia gnang ni asai phailia bigrang ni asai phaikya bo bigrang mani be gnang engkha nei nung jepro saimanai jepro nini bukhuk ti angkhonai afro se agnang constantly nini thani tongai Hallelujah. Genang mana rang genang simia tomung kaham genang samung kaham genang oke kokthai kaham satine genang lifestyle genang bebago genang engi manai Hallelujah. Praise the Lord. 2 Corinthians, yes, chapter 8, verse 9, belai serai sijak. Jisu baitang, kering pai mani bai, bigrang pai mani bai, neng anggenang engka. Oh, hallelujah. Oh, shakatala rimaste kiri, hallelujah. Abuni bagino, tamnang neng te, Kristo bai tansangi borok ketalengka. Hallelujah. Bini bahan sekak zaman ini ham ya hamka. Bo bigrang paiman neng genang engka. Te bono bekhabai ke poito klai. Jisu neng nani subrai ini goshimani bai. Metang zaka. Romans chapter 10 verse 19 akong sawo. Bekhabai poito klai mani bai kaito ni mokolak kahamungo. Te bukuk bai ke subrai ini goshimani bai metang zago. Hake neng bekhabai poito se klai tongo. Neng bukuk bai subrai ini se goshi hungke ba. Neng besuk zara secure neng saiman sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Swngcharni kabang ma koknong ke belai kodok ke belai gono ke sanam musung jago o kokno so supply mang tongli Jisu sani subrai elam bago kaisa thayono suijak tongo Jisu no subrai hini gosima bai simise mothang jago Jisu no subrai hini gosima bai simise a mol bruni lang mana yasagi mano bekha bai ke Jisu Kristo kthunyo masani kthangni basa kanai poito khlaima bai se kaituni mokorok kahamungi mano nini Swngcharni mokhang nai to business kaham haika ba belai kheno chakri kaham haika belai kheno
kabang porijak abo bai kaitoni mokolok kaham ya Jisu Kristo kok khanaka aboni bagasi nang kaitoni mokolok kaham te a Jisu no bakabai poito khlaima baise nang kaitoni mokolok kaham hallelujah praise the Lord aboni bagani khoroksa borok saya khlaima joto borok saya ang khani sau yes abo kubi kok nang ang saya on tongmani abo mo nang saya khlaima bagaya Adam saya khlaima bagaise tabuk te khoroksa borok kok khanaka abongkha Jisu Kristo o Jisu kok khana mane bai tamungkha nang kaitoni mokolok kaham mungkha Haipana kebong borok kaitoni mokolok kaham already engjakse Jisu Kristo jare haipana ang sumso ganang ang sugya ang sia ni salayu nang sugo nang siwo goshidi ni bukogo sugya ni sake sugyao tangnai gre hini goshiga greo tangnai hamya ni goshiga hamyao tangnai manya ni goshiga manyao tangnai tanghimle thimung bai thangmung tabo obukogose Peter saimanka 어보코고 부스 판똥 아버니 바게 지슈니 몽바이 사카 아제 아사이 프론시미 약ung 약만야너 get up and walk ni saka basari te himdi ni saka tamunka basaka te himka Peter bini bukogna bahake yus khanyanang bos haimanka 아버니 바게 아 약ung 약만야 basaka te himka nang bahaya nini bukogna yus khanyana sisidi Proverbs chapter 18 verse 21 yes Proverbs chapter 18 verse 21 belai srai sijak thimong bai thangmong obukogosi kok sara hamjak nairok bini man thanya man nai hinisau nang gri hini gosina musungre gosidik nang akriyono thangnai sugya hini gosina musungo gosidik an sugya nang soginai manya hini gosiwo thangdik gosidik a manya sogidik jogo mano in Christ I can do sadik mang mano ang ganangse bokring pemang ganangka angka hamse 할렐루야 것이디 니니 부코고 제스는 것이나이 아시로 니니 하마리 할렐루야 praise the Lord 땅에 말에 롱바이 싱의 땀프릉 롱 거떨만에 양나니 아행 나라 떨랑나 바가이 바이탈 지건사 나고 니니 life no better excellent position 떨랑나 바가이 부콕세 따복 부코고 있는 것이 있던 거게 예수산이 수브라이 Yes, nang ago gitong bono bakabay po ito klaimani bay ang kaham angka. Yes, nang ago gitong Jisu ni kasabay ani bebak hamyaro hambay ka ang tawa healthy kahamse. Yes, nang ago gitong Jisu kuring pay mang ganangka. Yes, nang ago gitong Hallelujah. Sadik babay tansang ang borok ka talangka. Sadik ang bono bakabay po ito klay yasak mani bang kaito ni besangka. Gosidik Hami ani bagi kirika, bema ani bagi kirika, ang kahamsi, ang excellence, mungsa hami ani tani kirika, keplai Jisu ani pasing ke, sabana kebengi manai, keplai kaitos ani login ke, sabana mesin manai, sabana kebengi manai, sadi gosi play mano tongdi, nini rungno nang salok play mano tongdi, nini baitano nang soton play mano tongdi, hallelujah, praise the Lord, oh shaka talari makara bosti kiri, Swngcharni kok, avoid kladi. Kaito tam sadihan akok no sadi. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang zakda. Tong thok zakda. Mare man kam musasik. Hallelujah. Praise the Lord. So fadi. Asa kolok pasing tay thang like. Norok yasaka buzi kang saimano. Peter. Jisu no reject klay mani. Peter. Jisu no sinia hani goshi mani. Saimanya hani goshi mani. O Peter no. Phola bai fruto idol zaka. Kaitor bai fruto idol zaka. Kaitor kok bai fruto idol zaka. Tamungka. Dynamic engka. Loko bus kang Jisu no goshika. Loko bus kang Jisu ni mungna sirika. Tamungka. Yakung yakmanya hamnani sengka. Kabang ma bemar hamya hamnani sengka. Kabang ma thimung klaijak rok ketanga sokpaikya. Motangjak atayok klai tongbai mani. Motangjak position sokpaikya. Neng ang bahay no. Nilar ke. Asuk tonggani ya tabuk ok keplai kong na sana ni si sadik Jisu selamah ni sadik Jisu sukuboy ni sadik bini thani simi simi thangjak mung tong ni sadik Swngcharni jasuk pana shortcut lama naituk di molbrum ni langma neng nonok ke beriman gla sabo Jisu Kristus simi si sadi okok no neng saya katai sab sanai hallelujah sana nangai nini ane dite obono thangni Swngchar ganangai kothoma kaham thangai sawi di ni sawo a kothoma kaham tekuni ya obono Jisu Kristus lama. Jisu Kristus kubui. Jisu Kristus mutangai. Hallelujah. Praise the Lord. Fighting. Koraya woi. Shelaya woi. Kasrang lai. Tong top lai. O kongno. Zoto ni tani sing toniri layana. Hallelujah. Nini baga shokat tong. Nengze kaito ni kok ni baga ya appreciate tong moni. Koto makaham nang sawi tong moni. Nini baga shokat tong. Hallelujah. Praise the Lord. Abni baga kaito sengno. Bebak area ono ganang klanya musungjago. Bebak area ono sengno kom klanya musungjago. Alaida klanya musungjago. Tini neng tomung no.
financially belai weak ngi tongo hungke rango belai no nang sasai ma yang ngi tongo hungke busli sanani sengdi tithe ya fanan sengdi offering ya fanan sengdi naidi kheto kotor mawo kheto kanisao mai 4 kg 5 kg si sanani dago tomno 4 5 kg mai sarma bai busungman ni nang mai khlaine rokno mai bonai rong sungi naidi 800 kilos okay 900 kilos 20 mon 21 mon abahai man busle busuk sar kisi sase yes nini thaniwo kisi sanu tongo kaitor abono no sardi ni sau ya fardi kaitor busle ya fardi multiply khlai nona bless khlaine kaitor awoni bagina tithe and offering obrongno tei ang thangnai rokbo share khlaiya tinase kolog ang share khlaigla but nang jepro sarnai afro nang saimannai kaitor bahake bless khlai malaki upuri nadi jukna hani tailam phyoguise bless khlaine hini sa tonnani jaga seri man gla khni sa abahake kaitor bless khlaine hini sa kaitor tabuke hamari khlaya diba khlayo but nang allow khlaya hangke nang busle saire hangke kaitor yakri mengu nang allow ma khlaine o kaitor yes ana kuplung khlaisidi ana alaida khlaisidi nang simis ana alaida khlaiman jukna hani tailam phyogu nang ana bless khlaiman sade ya fardi hallelujah praise the Lord the body of Christ okay just bumungobo obumungo taru thadi Jisu suru thadi hallelujah but bumungon meaning tongo sen Kristowo bwsak kaisase hallelujah praise the Lord sen kaitoro tama bwsak kaisase the body of Christ hallelujah praise the Lord abuni bagino ang tini saunorong thanibo bodol ni mung kotor tang situng Jisu ni mung se kotorong situng ha bodol anu mo thangya Jisu Kristus mo thango nini bukogo Jisu ni koksimi sajang nang sinai nang sabo ni sengkangke Jisu Kristus te ang kaitoni busa Jisu Kristus te ang borok ketal o kongnoso sasiri ang omok jagani ang omok bodolni abo sini sinimungya nini ali sinimung tamo Jisu Kristus ni bisingtwi kaitoni busa kaitoni nukungni borok obo sini sinimung nini bukukti bodol ekbarai stang siteng nini bukukti Jisu ni mungse ekbarai sing siteng hale nini ani bukukti Jisu ni mungsimis ongkona nang sinai tangi hemale Jisu ni mungsimise lobjaknani juggo Swngcharni mung Swngcharni bodol ni mung mungsa bodol abo lobjaknani juggoya Jisu Kristus simise lobjaknani juggo hallelujah praise the Lord faidik aboni bagino keplai ke ya prisalayan kaitor ni kogo kuplong itong laiseng a kuplong mabai noroni lifestyle change ng itong noroni testimony juda kukung itong tibo seng ya prisalayan tibo excellent ng layan a horo busle poito simiseng tong laya tepong busle phailayan tepong busle ni thaisok busle thanglayan tibo kotor khlayan sini poito no tibo wana ma singsa signs and wonders nini ani bisingtwi nukjaknai tangai kaitor samung klaitong kaitor yagreitong nang poito himke kaitor ni logitong hallelujah praise the Lord norok tomung no tini wahai no tithes and offerings ro ya fana musung kake ang norok no account link ri ruan okay but ang dagi mabaya nang saimana nangnai nang busli sarma bai kaitor no bless klainai of faith bai sinang ya fardi o poito bai sinang ya fardi ke khoroksa bai dagi jagi ke khoroksa bai sajagi no ya prite ang sawid nang ya prisanai no never ani kong thaisa pan takhnadi elam bakni kok obukukti ore ongkhor ya sek khlaidi Bible kok sajagi tong sajagi ya tongya sek khlaidi tomono Bible kong sajagi tongo oboni ni bagi profit no hungke nang afro no ya prishedi ang dagi mabaya oh hallelujah oh shaka thalari mastekiri ano follow klai kangke ang tomung no suwag nangai lama klai tongke norobo suwag nangai lama klai tongnai ang tomung sitra tongai mungsasuk jago mafan manjago ba mungsasuk hamyangu hungke norobo abono follow klai ne ano tomung no follow klai tongungke ang sanai be pringkai sapano 0% pano taruk thadi ano Jisu no seruk thadi Jisu ni kok ongkhori tongmani obono sekhanadi ani lifestyle ta thangdi okay ano rek thana ta thangdi Jisu Kristus no rek thadi bosimis lobjarani jogo follow me ini sana Jisu Kristus se abo orbinya hallelujah oh shaka thalari makara boste kiri fadi khasrang layan tongthok layan kaitor sung tajangi tongo kaitor sung tori tongo fadi oba higeno financial bu sung tor layan kaitor bless khlanya musung jago sukani tailam phiogoi nono bless khlanya musung jago nono hamari khlanya musung jago jaga krei mane nung jaga seriman gla krei khasa hini nai nang borok tai ton sina hini aba hai hamari kaitor nono rona musung jago phiaba nang busle sana nangnai kheto jasukpana kotorma tongtheng
bosli sari angke mungsa manya aro maisli sana nangnai afrun khetao mai mannai nungbo kaitoro sari angke kaitoro yafari angke nothing you will get Abraham সম্পত্তি kebangmon malik haipano kaitono yafaro bahake yafarka Melchizedek osaini thani thangka te yafarka hani sau okay not only Abraham aboni porebo sengnugo yafarmani okay tebo sengnugo Zacchaeus New Testament phaisiwan tabo Zacchaeus a lokobonia tax collector Jisu Christo bini nukhong happaikya tamungka chirigi saka ani 50% সম্পত্তি ang kri ranga bagay risina hinisa tangi male afro exactly bo jaga yafarnai a yafarani jaga kri tanga Jisu Christo kothaiyo meseni kothange basayako so bini sagre rok a ministry wong khoriyako so yafarnani kono extra place kri so tamka Jisu Christo no bahaka yafarka bo a kri rok no bini সম্পত্তি 50% bagay rema ba okay hallelujah so nini ani thani bahine kabang lama tong yafarnani okay Fiaba right place yafadi nung kaito ba jaga dagi jago aro yafadi okay tomon the body of Christ of ministry won in tithe offering yafanam sungo yafadi but force ta khlai jagdi ke boita dagi jagdi ke bo dagi ma baya okay nung dagi jaga yafari tongo hunke aro kono profit kri okay nung bujiwoi kaitor no busli sarke kaitoro masli sarke kaitoro busli sarke hamaringo blessing oni japro nung saimano afro nung yafadi obug niyom ya obug nini lifestyle si niyom ta khlai jabo no ain ta khlai jabo no obug nini lifestyle si okay tang male mai sili sana nangnai obug niyom ya mai nogo sok paino nangnai abuni bagui no yafaro nini nukhunga alai da kaitor khlaina musung jabo abuni bagui nung yafarti hallelujah praise the Lord so belai hambai norok account link mani thangano tolao description ang rirwana te phari pal ke sang kaitor hambai re layan kaitor sun bless khage tinu bini kok thai bai hallelujah oh shaka thakari malara bosti kiri hallelujah afa je nai tongai jotri shaka nin thik katan sarsai rulo afa bemar hnei belai tek to mari tongai abhai borok tongo bisingolo ang Jesus Christ ni kaplai mong bai sau abema no get out right now in Jesus name kutolik kaitor ni bwsak si kaitor tomani mondir si nini jage abo kutolik right now in Jesus name oh ratha khara bosti kiri hallelujah oh shaka thalari ma khara bosti ki thank you Lord the body of Christ ni bisingtwi oh Lord of ministry nung yafarmani ba oh ministry bisingtwi nini kokno nung kuplong khlairi tongmani bagai nung kaham Lord nini khairok ma hamjak ma pai fly ozora nung remani ba sing belai blessing ka nini koko kuplong ka thank you so much Lord obo nini si ozora nini si Lord oh ratha khuyoro maste kiri thank you Lord nung sana bless khlaimani bagai nungsana prangmani bagai bahke busli sanai bahke appreciate thank you Lord Jesus amen amen okay belake hambai faringe tinasa nung siten jotona hambai tege sang koya musumu jotono ganani norok je jage girja khlayo aro thangdi sabo basai koksa abo important ya okay aje basai sanai bokai tani kok sanai bufro je fro nung sanai kaitor ang nini kokna nang ang serna nango aro seraja basa kotor basa no problem nung sari kaitor ang serna nang nin kok ana freng dineng use khlanya kaitor holong no su use khlanya okay ngke normal borok to te use khlai jaknai so just submit khadi kaitor sadi kaitor ang nin kok no nang girjawo abo Christian nang khari niyom bagi nang ta thangni aro nang maisana bagi thango ganti no jemon maisana bagi thangmani hai nang Pholani Samungsana thangi tongo borok girja nago dinini Pholani Samung online through Facebook live saka hainai girja thangpiri kaitor sarana thangi tongno bela excited ke thangdi kaitor ya farnai hallelujah praise the Lord ke boy wala nyata thangdi ke boy wala nyata thangdi ke bor haimya sana ta thangdi kaitor ya appreciate kaitor musung jago sing ya appreciate bini kogo Phola okay hallelujah bela ke hambai oba hakena sing daily Bible study klayo the body of Christ ni WhatsApp group tongo nungba muchung ke join di mano okay WhatsApp number hingke 9774518979 obani WhatsApp number norok ana text khlai di norok ni bumung sui hakyang norok nong group add khlai renai te daily Bible study nang khlai manai the body of Christ okay abo WhatsApp group tongo oro Bible study khlai leo nung muchung ke join di mano nini bumung sui ani WhatsApp number ke read horti WhatsApp number 9774518979 okay belai kino hambai norok jo tono te phari
katung kaza kau bahagian tong lain te every Sunday morning ni 8 ta somoyo live tongo norok jotono join khlai dio bahagian okay fadi hambai